جبرنا ما يقدر نادن جيش فاكي أفدمو حمودا بيوخش بنرين هجا أم في حفتيجي لآمده دبن ميباني مالاوه همش خلقي آمده بپرسن كاديسا در حقه في بيواجوه دا چد فكرن اف بيواجوه دمك درجه بردوام دكه لبس هجا ناولي نهات يكرن هل بتراي گشتي خلق بمناقل بنده يكو چج پیما دیروکی یا ربر پکی ابطلا öcalan derkeve herkes yani murvat kare beje ku çavu guh liser ve bank anji deklarasyona riberi peki abla öcalan kujraya giştira bişine. Ama jil ser ve babetil ser ve mijare ji xalke ve persin ka der haqqi ve keda çid fikre. Bernama me despet ke binerin heja. ایرو 100 سال بسر اسیانا شیخ سعید را درباز دبه او هیچی جنازه وان نایندیتن و ویا چواد بینن حقوق تونه بوری وری حقوق تونه یکی بی خودی لومانی وری وکی دز بیچه خودی مرتونه به مری جنازه مری جنای دینی حیام لب خودی درنه که به میوانی بیم هویا تجربه سürece چیه تی خبردان جبه خود سرجه چید که نه جبه منوتایی جبه دولت جبه خود ورد که عملی منوتا فهم بکه زانه گستو چه دگره ویا ببینی مجوا کوان وان دابک باشه bu jbuy ku ev süreç dest pê bike pêşî gereka cenazeyên rêber û Kurdan nedîtin ewlî nedin wana cenazê wan gerek beri cenaza bide gerek zulm المجي هاتب الوانجي هاتب الدولة هاتب السفيل هاتب gerek herkes desti خود بني كبر خو سرجك خوش درخ وري yani hûn ê wisa pê bawer bibin ام باور نابه gerek bu havi be ne bu havi be nabe ne bu havi be süreç sıktay ne وري 100 sal bi ser îsyana Şêx Saîd ra derbas bû û 100 sal ku cenazî wî jî nehatiye dîtin hûn hem îsyana wî hem jî nedîtina cenazî wî çawa dinirxînin çawa dibînin Valla gerekli dere açığı şeffaf be gerekli katliam biye gerekli yok yani var açığı tamam peki wî ji vê sürecê çawa dibînin ev sürecekî çawa li benda we ye hûn jê bihêvîne nebihêvîne baş süreç daha baş be daha baş be hêviyê we jê hene hêviyê we ji vê sürecê hene hêviyê we ji Abdullah Öcalan hene dibêje wê vîdolî mesaj bişîne valla gerekli tef şeffaf be var ev kirin bera açıklamış be her tuşa açıklamış Şêx Saîd tu zanî liderekî Kurd bû 100 sal bê rojek weka îro dest bi îsyanê kiribû ji bo heqê Kurdan û tu zanî wî dar vekirin cenazî wî jî winda kirin tu viya çawa dibînî Valla duazım ben derkeve ortaya zani. Mesela 8 sal cihare derbas bir gerek derkeve ortaya. Amaç ev. Başka tişkitin yani. Peki hûn vê sürecê çawa dixwînin ev süreca ku li serê tartışma tê kirin sohbet tê kirin hûn çawa dibînin hûn hêviyê we ji vê sürecê hene Valla mhevi duazın. Duazın tişki bebe. Ka güç desti wan dayı. Em nikarın tişki bece yani. Wat dibêjin Öcalan wê mesajeke vîdoyî bişîne vîdoyê wê xeber de hûn ji vê çi Bila xêr be. Ew jî bêjî baş e yani. Mesaja wî çi baş e yani. Em wî duazın. Niha pêvajoyek navlê nehatiye kirin berdewam dike pêvajo tê payîn li bendeyê ku rêber pekî Abdullah Öcalan bangeke dîrokî bike aynı hêviya we çi ye ji vê yekê ve ki ancak uzanım icavana befeskim gave peza davi
tek taraflı navuk. Ma gere kepeji peza gave bave mana şerti vanın çelu dusal mana devam dikin. Yani gerek yok şerti va kurda kabul bikik va kurdana gerek çareser bu gerek farklı teke ve pevezve kurdu mana na kevne tahminamız avayı yani. Yavaş mesajı Öcalan çiye? Uçit fikrin der hakkı mesajı. Serok Öcalan mektup yazmış kurdu şandu Başuri Kürdistan'ı یک شاندوش برزانی را یک شاندو بافل را طلبانی یک شینه زور هینا و برسوا بل نکری یعنی برسوا ملت وی هیویا وای حالا دویجش چه ناویش چه گلی کرد تبی آمدی به تنه گلی کرد گش به حتانی باخشه سرای به حتانی روزاوا به حتانی روزلات دیوی گش بنده چهار سری کبد که یعنی دوی پیوزوی کبد که خوازل هبره yalnız yine nakım Türk kaylül hep var. Kaylül burada sok biz hep var. Va khuna bırak sekin yani va diye Kurdaya Türk'a bırak ne girin yazığı va gede vate kuşun tez ortamı Türk'a attığını yani bir evim bevra savaşmış bunu yani yalnız hakkı bir Kurdiye dve orta doğu ve rojelata navinde hakkı bir Kurdiye hey halki Ahmet'e kışmal varan kış yani ve pevejoyet khwazı Niha heyeta İmraliye o keskin bayındır dıçın Başuriye Kürdistan'ı be Mesut Barzani Neçirvaran Barzani o Bafıl Taliban Raji Hevditine gittikin Unviya çavad bini. Unviya tebdirin bana destur edildi. Ve Kürdimen'i rolat yani dedi Öcalan. Hakikaten reberik hoş kız bir Kürdire. Vardı ama Kürda devamlı ve kolektif kıra. Kürd hayavi jettin. Kürdati kapandın kolanın. Kaçı ilvela kızı trene inna. Petrol varadıkça Ali Ağa İzmir'e İzmit'te petrol nav erdemenin peki eve derajı insanın yani gedeval ve hatta evari vayt şopaday. Ama Kürde ve vakta ray kulamış kız hurcalın. Teşki nuzani vakta kam dedi ha bana ava bunun. Hiç ava mey hevya mey leheb varın. Hevya mey leheb varın. Hatta da bejin ve mesajı kavi videoyu jivere şandın. Evya ve keyf hoş dike gelo. Çava keyf hoş nav. Sava ve pevejoy em dua dikin. Ev tane terdike yani video tane terdike. Video ev gere şart Öcalan kabul bike. Şart Öcalan kabul ne ki kafaz ki men betu insan kabul ne ki. Ma bana 42 sal fazkim çaleki danın. No fazkim bana gere devlet şart ve kabul bike. Öcalan goşu go demokratikleşme bir çözüm. Dem yere viyak vakta viyak kavnak ajna nakum la var. Vaya tiştey babın. Em karşımirinin her du taraflarıcı. Em jicanın ev jicanın yani em biberati de xwazin em serkefti de xwazin gence megid zindan adamırım perişan bun. Hay meştiş ki tüneyi. Emem ve dara piye kulba dikin em digerin ama wan gence meki yani her yek hecai dünyayı güç zindan ad halyan hestiyan rızyan. Varı. Baş bu peşil wan ve o deri wan vekirin. Havcana ki havca petine ku iktidar gavan bavecaj bu çareseri. Yani tabii ki gerek gava bavecaj her du seriyacı vakta gava bavelem hay davecin vakta. Kurçxana hazırın rebere kurdana hazırın bu veki. Gerek be derketin gerek genel avçe be. Gerek genel avçe be gerek henik tişin be zaman gerek henik tişe hoş çebe ki van tiştana be seri. Şey uçid bejin braderin ev reberen kurdan. Em dibin biraderi tabii ki bira ortam hoş be bira barış çebe bira hevdahatın çebe be var iyi. Mesela asker tek kuşun asker ciyemeni, sivil tek kuşun sivil ciyemeni, derve ciyemeni, hındır ciyemeni avayı. Yani hem de xwazin tişki hoş çebe ondan sonra بلگام خوش به برا تعوا من رجدر ویره حتی آنها تعوا من در رجدر ویره وری Hayata İmraliye o keskin bayındır. Hayat ekdiçe Başuriye Kürdistan'ı be mala Barzani ra Mesut Barzani Neçivan Barzani o be Bafıl Taliban ra hevditin etke haftaya peşkame. Muş bu ve çid fikrin şazda ve hevde meheda ve hevdit. Yani haya mecburi tarihi hey yalnız bira dürüsti be.
Bira tişki bir dürüstü çe, bira me nekin dücüya. Bira me nekin dücüya. Çünkü em tek halkın, em tek insanın, em tek ırkın var ya. Yani ve sürece daha hani kişi ihtiyaç bir yekitiya kurdat ne idi gerek ha? Yani tabii ki ihtiyaç devamı hey çavatın ihtiyaç bu kurmaca. Tabii ki hey çavatın hey kurban. İnşallah ve çevre bitiştin. Hevine. Yani Ve inşallah. sürece hani hevine. Yani kapalı, pişleriye kapalı çevre ama inşallah ve tişik çevre hem hevidarın ki çevre ya. Tu aligre çi gelo yani gele kesa az dağıbım dövüşün em dixwazin aşti û çareserî pêk were azadî were pirsgirêka Kurd were çareserkirin hemû girtiyê me derkevin azadiya xwe azad bibin. Tu çi difikirî? Valla em jî ava dixwazin feqet em ji vana înan nakin. Ji kî înan nake? Alîge divê were barşê çêkin were em dîsa çareserî bikin em ji wan înan nakin. Ji devletê iktidarê? Her iktidar mevcut hükümet re înan nakin. Çünkü 2015'e de me di yani 2015'te çanisterime ve bir basur olayı da me dit. Ew çi bawer dikirin? Kî baweriyê dewe? Valla baveri ama insan hemen yani ancak em ji wan înan bikin ew çi bifikirin em bir takip dikin. Peki wa dibêjin wê Öcalan mesajeka tarîxî dîrokî bide û heta dibêjin wê mesajekî vîdolî bişîne û derheqê wê de çi difikirin? Ev jî baş yani bir şeyini daha inandırıcı bu. Em dîsa jî em takip bikin hala çi Mesaj wê hinekî hêviyê nexin ava gele wê hinekî bednewariyê nexin av gele. em geleme de sıkıntı tine fakat karşı taraf da em ne bawer. Çünkü geçmişi de medine tişta. Mesaja te dawî banga te çeşbûyî ku hikûmet gava bavêje. Davi em dixwazin ki aşitiye bu tabii ki herkes dixwaze fakat evana inandırıcı mevcut hükümet inandırıcı najmer. Çeşbûyî ku gava bavêje tu çi dixwazî ji hikûmetê tu ji hikûmetê re çi dibêjî? Bir hükümet tişkin avgazım. Çünkü inandırıcı ne o mevcut hükümet inandırıcı ne hükümet gidene de geçme belki tişki baş şey ama bir inandırıcı najmer. Çünkü me geçmişi de iyi tişta dit bir ne baver yani. Onha sürecekte axaftin hêviya weş vê sürecê çi ye heta dibêjin Abdullah Öcalan wê tarîxî mesajekî bişîne mesajeka tarîxî bişîne hûn çi difikirin? Valla ez bixwe şöyle bir çözüm süreci zarsamiyetî nabînim. Çima? Alîkî şehre alîkî barşsana vekî. Alî rojava lê dixe çol çoxêk perma jî dikuje. Fêderî kîle vî qandîlê uçağa radike bomba baran dike. Wek dînce em çözüm süreci. İnandırıcı gelo. İnandırıcı ne? Kapı em her zaman piştîne. Çakne axafet çakne were serî em tam olarak nizanin. Wê çi bawerî tê xe dilê we ez wê merak dikim a ku hûn ê pê bawer bin ova we kêfxweş kir û êdî va ev tişt ket hereketê çi ye a ku wê we bawer bike we bixe dilê we baweriyê bixe dilê we. Valla bawerî tijî bi xwe zanî heta gücekî te mezin tune ve tu zamanî heqê te nane te dan. Axaftina nava jî ez tu bahar nakim tu heqê kurmaca tamînê da. Baş ez îca vê bipirsim niha dibêjin ya wê ji Cem Öcalan wê mesajeke vîdolî were. Ev tenê têrê dike vîdoyekî mesaj têrê dike. Belki belli kesim baveriyan var ama belli kesmekî jî tam baveriyan tune vîşir. Tamam baweriya te evet iktidar gava navêjaqê iktidar çawa hereket dike yani nêz dibe. Bence boyu min aynı çözüm süreci 2014'te diye uyarlama süreci gibi ki hatta Suriye Ali şehri vali xalas bike sakurmaca uyarlamış ki Saudari serisa şehri giran dest bik. Tamam baweriya te tibkî bawerî. Valla çakî kivarım. Yani tamam tu dibêjî ki devlet iktidar mı dixapîne? Tibkî bawerî o zaman. İktidar dixapîn ama şöyle bir şey dem heyeti tam her şey tam net navîje. Yani İmralı'da tam
müzakere masasında olamayacağını tam söylemiyor. Çabuk kapıyı yani kafeme bulanık. Mutfazın haşewe zelal bebe. Sane. Çıt ve çına ben tam nizanım. Jalan va gav dvejez gava da vejim. Edine gerek ki gava baveji. Belki canan gava bavice ama yadını gava baca muamma. Lazım ki ortam düzelmiş ve emtebre evinde yine yani kültür diye şey ayrı varım tüne emtebre evinde ki emtebre memleket yaşamı emtebci yaşamı evçi her iki rabiye ki tişki de nişandan evi avan valla tabii yanlış yani. Gerem toparlanmış bir gün. Bu barış u azadi vere gerek gav ne navetin? Abi ne çava gerek hem de hazır ko barış çebi ki ortam emtebre bir evinde. Mesela hani ez bir düşüncem ne var? Ez ne taraftar yetişkiniyim. Ez hazır taraftan çekinemez. Gerek her tim şer u oğulme verseli Kürdan ma her tim gerek usabe. ولا بالشر تش صافي نابا Çiçeği be uçakı bir çiçeği. بتشد حق حقوق adalet insan hakları özgür yaşamak başka bir aveti temizkeni başka türlü çözüm tonu. Na şerbra tünebe her tişt be براستی و رونی چه به براور میدانی اما کاتشک دستی من نایم تشکی بیا چه اون چه دخوازن خواسته که چیه işte bu az zede az siyasi jefam nakam ama yani tişti baş bir baş yani ama bezori و به شگاندنی و به لحفظتنی نارسری یا ابون yani iki eğer bunu mu hak toy hak ne dön sadece bu silah buranın teslim bini bu Türkiye o kadar bunu meram. Mesaj eğer yo piyahole babsa gerek her hatta yo çi kabul bikiri. Eğer mesela zulma gerek babu. Çünkü millet ma kadar bilada zaten pür kadiye beni zaten. Yo kurmancı man kurmancı beni diye yani hemen ne kadar no zaten pür hemen zaten ki hak ne beni. Yani pür aslında bir ya. Peki şuna farkından ne yapıyor aslında bir yan. Ama eğer yok hak inşallah mabut çepik ama mesela ne ben hak bir yani çünkü ironik yani çünkü bunun madun buraya bin bun ya teslim ben ya kuen bin har inanı bun buraya bin o kadar bun ya derbe yün yok yün de sanki. Çi bahçeli yok çi bu aviz bun ya bir haber bedu وواج مثلا نور ما تسليم بي وبيور حكلا ان شورات سر ان مجادله كر عندك حلق ما شو عندك تشيراو مو عندك دو ما تارك بي يوناس مليون ياس مليون نيم انسان ما دو تارك شي ما ترابوتر كومبرشن بي تكي ومي كوت ان دارو بيور بيور تشي بود كي بيور عذرو جان بيور ويستمد اسخب بخلي سوق شو قول نكنا هل قول كانوا كذا هل قول نكان يمكن هيك نكا çünkü Yani kavul kâriş niye ben? Çünkü kavul bekerse bırakır yani. İnanıyor. Halkmayı kesi bir niye ki benena bir aydın benena çiz onu her çiz onu seven eğer en kadı çinde girse çiz kavul niye az bu kavul niye yani bu az bir vatandaş diyem. Ez kavul niye? Çünkü aktoy menüse silah hadi naru çindiyor. Bir teslim bir silah kurreni bütün milleti ma cezaevin vakti çürmüşüm ve yizi bir teslim bir şey cezaevi rakuri ceza kubbavi ama bir tebaruk edben. İnanıyorum. Mesela eğer merik şey için eğer mesela Selahattin Demirtaş çıkı ne yapıyor? Yani halk yo demokrat olur bu millet bir içi bir halk mı o kişi yani anlıyor. Bu bir beni o tepki edin. Ne bu bir içi bir şey merdim bin arz çeker at bir bari şu aynı merdim ki şey üstelik ceza vardı. İnanıyorum. Allah kuma khairay bekir wallahi ma bayse abono inşallah çiba ma tuhe niyedun mera sarni kwan ma ke bine ma power bine des bunsu en son
حوجه اوک ام تببن یک کرد تببن یک تمامی چهار پرچه کردستانی ببی یک کی ام کاربن حقیقت پارزن و حقیقت خاص یوسا او نادن مه باشه و دبیجن Öcalan Abdullah Öcalan ve mesajı tarihi bir de از باورم بلکه بدجی لنه ممکن یعنی بدجی سیستم قبول نکه yani ya ne باورم باوریا من نما yani daha doğrusu او قصه باوریا و şkandın şkandın evet ana az şkan çava şkan ve باوریا و باوریا من حاج ام بجن az sarxa bejim de 12 ام بجن 12 ایلون ده نه انا مثلا تقليل از مقدوريه 12 ایلون ماز جوی چه هانا مثلا تشکی کم گوت نکی خو پیش باویجن منه تمش خابت نگه ما یا پاجدان یا هر دم گملی مشکاندنه یا زمانه ما گرتنه یا ماوت زندانه چی تفکری در حقیقت پیواجوی دا؟ جبوی چی مثلا؟ اف süreci kutu serite haberdan yani barış süreci çözüm süreci. Valla barış süreci ve tişteki hoş be yani beklenti ama tevacu sahi inşallah tişteki başı be başka tişteki. Evi ne yani onu bende ne tişteki saçı? Yo inşallah tişteki hoş şey be ne ba bra çima havdu farkı çima havdu büküşün. Tişteki hoş şey ve daha hoş şey be yani beklenti ama hamiye be inşallah tişteki derhal şey be hoşluk şey be. لسر چارەسەرکردنا پرسکرێکا کورد مەسەلا کوردبوون چت فکردن هێویە و هەیە و مەسەلا کوردی وەرە چارەسەرکردن چارەسەری و ئاشتێکی مایندە چێ ببێ لا ولا نزانم gerçek نزانم پر امید ما نمایا چما لا ولا نمایا جای سروک ما دندور دای کا امید ما چما برز سلاطین دمرتاش yani umut ama bu evlerin berdan ve şu var ki ma azadi ne havcı havcı da ka di hükümeti de tışnaba tamam kır bire hadi roş baş من قابل شواج حكمت تغازي حكمت قالك تشبكه لا حكمت قرا هات تشبكه كي با انسان بينا ره قرا با سروك ما جاك جندور بردن چه تخوازن والا ve psikrika kurda icaz pil bavar nakim idi pe serkeve çen sal var hati var devam dike artık am zanen kiş menfaata havdu hani zanen ija ka çav am jini zanen ka bendawan ija çav çarb lakin ul benda mesaja Öcalan'ın al mesaja hükümetine am benda her diyar jinin hükümet zaten balidi biji hükümeti balidi biji Öcalan'ı ne var rast ija ka çebali ve ona peyve ija am ji godari bikin elbet veji bihist ya kud bejin mesaja ki videoyu vere ve belabe ve ji imrali ve vere ویدیولی مساج گوی بلاکن اینجا که حیا کنی مساج واره هم جویا نزانن ای سراج اینکه قارشق هم جا یعنی آور ریجاد مون بهوینن آشتی وره آزادی وره خوشی چه ببه یا هم جید یعنی چیک دفکرم برا چیک وره یعنی آشاتی وره یعنی بارش چه ببه سراج برا راست ببه اینجا که سراج چاوا دوام دکه هم جی نزانن یعنی توی زانی یعنی پر چیکه متن یعنی باوریا مجتونه اینجا می بدر پیواجوی کی دور درج لبندا کوره 45 سال پرسکرێکا کورد bi şeklên demokratîk nehat çareserkirin niha hewlên ku tê dayîn hêvî heye ku ev pirsgirêk were çareserkirin û aştî û çareserkê mayînde were hiştin li rojhilata namî li Kurdistan li Tirkiye hêvî û bendewariyê we ji vê pêvajoyê çi ne hûn çi dixwazin Biracan ji bo aştiyek mayînde hewceyek pergal jî gava baveşe lê du aliyekî de ku bêje em amadene aştiye dixwazin û da aliyê dinê de operasyon dest pê bikin operasyona kayyuma dest pê bike baweriya gel bi pergalê namîne lê xwedê bike rûyê me reş derkeve pergal jî xwe bîne rêzekî û ev awê gotina te aştiya mayînde çareser bibe êdî bila yani heyfa vî geliye bi rastî jî Tego 45 salê 3 salî zêdetir e ev pêvajo heye yani êdî mafê Kurda gerek bê dayîn êdî Kurd bi awayekî hevyek li vî welatê bimeşin. Peki yani niha tişta ku tê axaftin em jî dibînin tu jî dibînî peyamekî tarîxî deklarasyonekî tarîxî dibe ji Cem Öcalan wê were heta qala peyama bi vîdyoyê jî dikin hûn çi difikirin derheqê vê da Valla em jî hemû li benda wê peyamê ne li benda duspene ku 15 meyê wê were diyar kirin
باورم yani ve Brez Öcalan ve daxuyane ki bide ve gazine ki bikelle ve de nav gelda و le alidine ve ça be xwendin jbo ve baş be xwendin jî dil dixwaze ki bigeye ji azadiya xwe û hevdîtinê ki rûbirû bike ku ev gav be meşandin. Anna ne mümkün yani. Heyeta Dem Parti İmraliye o keskin bayındır dışın başvuru Kürdistan'a lurji hin hevditin an beradaya başvurat kin ev yek unçet fikrin der hakkı ve yekeda. Ya ev yek giringe yani jibo biratiya Kurda cardım pek be jev dur ne kevin gaveki giringe ez baverem çunduna vana ve derece jibo hem Rojava jibo Başur Bakur o Rojvelat ve gaveki gelek giringde. Sed sala Kurd li vî welatî hatin înkar kirin. Mesela Kurdan neha çareser kirin. Niha roja me îro da dîsa gavtên avêtin ji alî Kurdan ve dibêjin belkî aştî çareseriyekî mayînde îdî li vî welatî aştî hebe. Hemû pirsgirêka Kurd were çareser kirin, girtiyên Kurd werin azad kirin. Hûn çi difikirin derheqê vê yekê de hûn çi dixwazin? Em dixwazin Kurdistan azad bi. Kî nexwaze ki? Kî nexwaze zimanê xwe xebet zimanê xwe mekteb bixwîne? Em kî nexwaze? Em te dixwazin ki azadî be. Em dixwazin welatê me azad be. Ew em bê çi baş xebirim kerem. Sorî wey bêjin. Niha herkes li benda mesaja Öcalan'e ku were, ev mesaja tarixî were. Hûn çi difikirin derheqê vê mesajê de? Em dixwazin barış gibi bibire, mirin tune be kes ciwanê me nemirin. Kî dixwaze ciwanê me bibire? Birayê me şehîd ketin, apê me ketin, lay apê me ketin, bi hezara ketinin. Kî dixwaze askerî êmenin, askerî nêmenin. Em nexwazin tu îsan ki bibire ji bo vî axê vî welatê. Axa Kurdayê. O gelek تعدام دکید ولی تعدام دکید نه بود. گونه متن شوتان برای خورا بیشم. پیرکی مزاروکی متن عفیدسن هر چیز پیسوان کردن. اب کی دو قاضی تب گدی من زاروکی من خوش کی من دای کی منن. ام دو قاضی آپوزی بی چه گریلا مزی بین بارش کی من تب دو قاضی کی نه خو بارش بی. بله برای. Alî de em dibêjin Kurd we gava davêjin, İmralî gava davêje, siyaseta Kurd gava davêje. Hikûmet jî şûna xwe sekiniye divê hikûmet çi bike? Hikûmet oyna wanayê dizat çi oyna artık. Oyna wanayê artık ne çi? Hani îro Kurdan nefret dike. İro dibe ki werin barış bikin. Muhakkak tişkî heye ki dibin werin barış bikin. Xwastî ki wanayê ki oyna ki wanayê ki dibe vê oyna ciwana bin servan. Aliyekî de aştî aliyekî de şer dibe ma? Naxwaze şer. Şer kesî kes naxwaze. Em dixwazin barış gibi be birasel insana bir ciwanê mez nemire, askerî mez nemire, askerî mez nemirin, bir polis nemire. Kî dixwaze bibire? Tev layê baban û diyanin. Tev gedê wan bavê wan diyê wan birayê wan hinin. Em kî dixwaze birayê me şehîd bikin çela? Temaşevan hêja em vê heftê jî li Amedê bûn mêvanê mala we me hewl da me xwest ku em têkildarî peyam û banga dîrokî ya ji alî rêberê pêkê Abdullah Öcalan ve were dayîn bipirsin ji xelkê ka xelk derheqê vê pêvajoyê da çi difikire çi qas bihêviye helbet welatî jî li gorî xwe dinirxînin yên ku tevlî vê fikrê jî dibin hene yên ku baweriya xwe bi dewletê naynin jî ye hene lê esas ew ku xelk dibêje em dixwazin ku aşîtî çareserî û azadiyeka mayînde were ser axa me êdî bes şer çêbive êdî bila aşîtî û çareserî were axaftin. Em jî vî awayê dikijin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka her şad û bextewar bibînin.